Assalamu alaikum. YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, туугандар, Абакандан тайлар келиптир. Азыр ушу тайлар боюнча маалыматты алабыз. Туугандар канча баш келгенин мына көрсөңөр болот. Жаштарын сурайбыз, канча жаштагылар жаныбарлар. Токтоп туруң, азыр эми бир баштан айтың. Биринчи канча баш келди? 32 baş geldi. 32 баш келди. Bir at geldi. Bir at geldi. 32 baş. 7 baş kunan. 7 baş kunan. Kalganları 1 yaş, 2 ay, 1 yaş, 3 ay, 1 yaş, 1,5 yaş geçen taylar geldi. Bitmez bir çocuklar. Бүгүн келип түштүк туугандар тайлар. Азыр кайсылары кунан, кайсылары тайлар экенин сурайбыз туугандар. Жаныбарлар. Кайтарып бөлүп коюң, Нуржигитке бир чекесинен кайсылар кунан, кайсылар тайлар, ошолор боюнча айтың. Noğu tay, arkasında kunan. Bu алдындагы Aldında tay. Палтарашка ушул, Bu kunanlardan da çoğ değil mi? Kunanlardan çoğ. Arkasında kunan toru. Arkasında kunan. Bu kökçü. Noğu kök kunan. Şu kök taydançı. Sarmattın balazı. Sarmattın balazı. Şunu bölüp turaydan. Noğu. Lan noğu. Aha. Noğuttan çıkan. Pasportum yani. Bu kara. Bu kara. Tabroz var onu serisinde verin 14 Aha, деген. 14 деген tabroz var gene. Koyunzottan çıkan bal. Koyunzottan çıkan. Nark çekede gitken, 2 yaş. Kazarlovski'de. Aha. Anada sarmatın balazı var nereye? İşte bölünçü. Canavar. Yaka kaytarın. Oşon arka kaytarın, arka. Oşonda. Sarmatın balazı. 2 degende sarmatın balazı. Canavar. Bunun yaşı 2 yaş. 2 yaş. Jaska 2 yaş botta. Kunan aldı. Hazır kunan. Az 2 yaş kunan. Jaska şunda 3 yaş bok. Şu men yerden ataz bir. Temir kök menen жерден атаз бире sarmattın balары булар. Бирөө да Байкалдын балары да бар. Байкалдын балары да. Bölüyorum. Canavarlar. Байкалдын балары да. Var süzükü deyin de itken. Bu jerde kaçka Жерде качкан. 3 butak. 21 31 деп турат го. 13 gene 21 13 деген. Hazır çekeşte tuğan jaska iyullarga 2 yaş boldu, 3 yaş boldu. 3 yaş bolot Hazır 2 yaşta eкен tuğanlar. Байкалдын баласы бул. Байкалдын баласы. Молар кандай тайлар? Нолар бу? Жаштары кандай булар? Булар 1 yaş, 2 ay, 1 yaş, 3 ay taylar şular. Aha. Dedim 1 yaştan. Mo toruç, mo karager. No karager bu? Kaşka. Küstü kulan bot ya. Ya kulan boldu da bu. 2 yaşta boldu. No 1 yaş. Mo kara 1 yaş. Yem çıktı. Sentyabrın ayak yerine tuğan. Canavarlar. Bular Asyan kayerden geldi? Abakan'dan geldi. Abakan'dan geldi. No da 1,5 yaş tayını. Mo paltaraşka mo kara. Paltaraşka. Çüp. Da kayda koyun bir-birini daha жалгысатып bölünüp çıkarsın. Canavar. Nah tuğanlar aylantıp tartı vereyli sizler şunday görsöңөр. Alдағы маалыматтарды алабыз туğanlar. Nurjigitке азыр bu taylar kayerде? Дарегин айтың, Дарегте келип. Дареги Бишкек, Алматинка трасса 538 үй. Tamoynaga 300 метр жетпейт. O жер не деп айтып коет? Лугой. Аламинская район, село Ленский. Село Ленский, Алматинка трасса 538 үй. Şu жерге келип көрүшсө болот. Жерге келип көрсө болот. Общий канча баш дедик? 32 баш. 32 башта, Bir at var. Bir at var. Az atты да көрсөтүп коелу, Анан кийин. Бул ат будьон менен данчак смешин экен. Акай минги улак-улакка салынган эмес. Бул минилген, үйрөтүлгөн. Минилген, үйрөтүлгөн, улак-улак көргөн эмес, салынган эмес. Пародазы данчак мен будьон, Жашы кандай бунун? 2 азы. 2 азы, Жанар. Şu buralar bölөкчө экен, Ооба, башка иңилип жүргөн экен. Тугандар. Ат 2 азы экен. Азыр атты да бир көрсөтүп коелу. Ат кандай жакшы эле келдиби? Жакшы эле келди, жакшы келди. Ат өзүнчө мындай жыгач коюп жиналып келип да, бөлүп көрдүңөр. Кандай бунун бааларын айтабыз?
Qancha bunun? Балар баазы 400 миң сураттан кичи түшүп берем да жолуна. 400 миң ат, Ага. базы. 400 миң. Ha. Эми булакка тарбиялап алып өстөрүнөн тарбиялабасы болот. Aha. Булак көргөн эмес. Hmm. Балдар жөн өстөрү мындай миңгич кылган экен да. Түшүнүктүү. Анда мына тайларыңыздын эми жаналарын айтың. Канчадан баштап баалары? Баалары мынакей но кашка турат го. Ага. Но кашка. Ушул кашка баалары 130дан баштап 300 миңге чейин. 130'dan баштап 300 миңге чейин, Кунан, тай. Тай кунандан баштап, Кунандан баштап. Мынакей. Туугандар даректерин айтып өттүк, маалыматтарын алдык. Тайлар кимге жаккан болсо, дарегине келип көрүп, астынан тайларды көрүп, ушул жактан соода кылып, биз номерлерди калтырабыз. Туугандар дагы даректерин билбей калып, таппай калган адамдар болсо, номерлерге байланышка чыгып, сүйлөшөсүңөр туугандар. Жанар. Мына туугандар тандамайга каалаганыңарды тандасаңар болот экен. Өңү түзүнөн баштап бородасына чейин түрү бар экен.